Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, inayadam mo't ati mangisara iti daw, Peter. Amumat nga dapay lang nakaturog. San ko na barikot day tami? Ay nawaw, Makapabwisit iti ti kastoy abiyag mo. anya launay ti pagpupungtutam aya, Peter. Bumanaw ka man iti sang wanak ta masurunak iti panagrupo bam. No agsasao ka, kasla sa anak nga asawa. Anya nga ti pagpupungtutam aya. Damag ka matadamag. Apay, adda ka diti may tulong mo ah. Isungarod nga agdamdamag da tao. Di ta ka man lang. Ay nawaw, sa dino nga yan ti papanam. Adto yung tigat-gatang Mari Ami. Agyaman ak launay Mari Jonah. Ay, pakilis tampay man laang. Bayadak to, inton itid ni Manang Lili titangdan ko naglaba. Awan ti parikot no may papan iti day tabanag, Mare. Di ba ni tagod payer ka mat. Ayun gayam, limabas nila kay mo dito'y tersenak ikay. Kaslad dati kaapan ha. Ay, jak man ammo, Mari. Jak ammo no niya ti pagpupungtutan na. Amangan no adda tinangag na adina na gustuhan, Mare. Anya ko mangay, Mare. Saan ko matapagsasawan nila kay ko? No kasta nga agawid ije balay anabartag. Agtaltal na akmat. Anya nga ti makagapaw, Mare. Day tati santay nga ammo, Mare. Di namat nga ron ibaga no apay. Si kamot gayam, pare Peter. Ay, dituyak pa man nga gistambay pare nandeng. Adda ka di parikot, pare. Marurodak nga rod pare. Itian niya aga po. Diyak man na mo pare. Basta maasarak. Ay, nawaw. Naibusamot nga minin ti kwartam, pare. Ha? Awan samot tin ti kwartam, kunag. Day tapay ti may sa pare. Kasano kumasaan ama ibus ti sweldaw. Kat uray saan mo akaklos. No nagpalibre da iti arak. Kat mangtad kamat, pare. No kayat mo akat makitrabaho ka manin kada kami. Tapno adda manin ti kwartam. Saan pa'y pare? Apay ngay, pare. Awan timod kong agtrabaho pare. Anya? Anya nga rodan ti planaw, Peter. Ah, diyak pa nga rod ammo na na. Tulungam kit din ni bakit mau. Numasadot ka nga trabaho. Si kakuman ti mga wir iti anak yaw. Tapno makainan na, wan numaaramid mat ni bakit mau dagiti trabaho na. Nalaka nga rod ang mabambanog na na. Nagadulakid di ti mapanpanunot kahit. Na ti pa nagkunam kaday kat saan ang mabambanag ni bakit mau. Imayak dito tapno agrelax na lang. Saan atap no sermonan tak? Ay nawaw, adda ka dito'y nga agre-relax. Ngam ni bakit mau mabambandag ije balayaw. Diyo lang idiretso mo. Diyo kayat nga agis tambaya dito yun. Sana kasta ti kayat ko asawa na nakaw. Husto na na. Di kayag palawagan. Tadada pumudot ti ulok. Naibos siguro man ti kwartam. Iso anapudot ti ulaw. Aggagat ka ngamin tapno adda kwartam. Agpasentro ka ita, saan ka di, Mari Jonah? Wan Mare, mapanak ag-purchase iti lako. Mabalin ka di ti agpawit, Mare. Ay wana Mare, anyat ipawit mo. Ipawit ko kumatoy basit anateng anaapit ko, Mare. Pakidagas tulatan ka ni manang ko. Awan ti parikot Mare,
Di bali ta usarin mi tilugan mi. Ay, manungay ti plete ti pawit ko, mare. Uray saanin, mare. Isupay mat apag krudom, mare. Saanin, mare. Idulin mo kit di, ta isupay nga igatang mo iti masapsapol yo. Ay na, agyaman naklaunay, mare Jonah. Aywan gayam, saan samot nga agaw-awid nila kay mo di tabalay yo, mare. Agaawid lang no kay kayat na, mare. Saan kami matunayan nga agsarsarita? Takanayon mat at napudot ti ulo na, mare. Ayan tay badok ang nalabaga. Kitaam iti kabinet mo, lakay. Agsalud-sudak ka day, nung nakita ijay, Ay nawaw, di ka agungat, Sino ti saan lang makaungat ng kastalaan? Kanayon langan ang napudot ti ulom. Apay aya. Erwar mo kit din ti t-shirt ko, taad dati napatig apapana. Mabit laeng. Di mo ka di makita abisi Kumkumpurminto ngamin pangip ipanam. Ti ko namkit di mo ammo ti mangsapol. Numaminsan, di mon pa kibibiyangan dagiti kaus ko Makapasurong ti kasta. Kasano asaan ko apakibyangan kat ultimo mureng mo sadu tampay nga ilaba. Sa ita, napudot man ng ti ulom kanyak. Jakmat ammo no anya ti makagapo. Umayak man, ami anak kaw. Agtugaw kayo pa'y nanang. Agyaman na kanak kaw. Kumusta kayaw? Kumusta ti apo kaw? Nasayaat kami mat nanang. Nakaturog pa'y ti apo ko yo. Ni Peter ngay. Jak amo no sa di naman ang tinagturungan na nanang. Sana kung anagsaludsod, tanapudot akanayon ti ulo na no adda dito'y balay. Ay, uray idin apan ijay balay. Uray mayat ti panakisaritam kenkwana. Maday ti sungbat na. Ay, day tangarod kat nanang. Naibos siguro manen ti kwarta na. Iso anapudot manen ti ulo na. Kasano, kat uray di na am mo, kat iliblibre na kano kuna ni pari nanding. Uray idi saan pa'y anang asawa. Kasta ti aramid na, anak ko. Naparamag no adda kwarta na. Ngam no maibaw, say na. Kalaban na mo ti kabalay na. Ay nawaw, anya tar aramidom dito'y balay, nanang. Kas makita ma, tinulungak ni bakit ma. Agawid ka, nanang, adaak mo ten. Kita ma, ang mga nupagpupudutam tumanan ni bakit ma. Apay, anya man ang timpulong na itang ami kada kayo. Awan, timpulong na. Ahaw! Jakpat na sana nagpulong kada kayo. Amok ti ugali na dahi tang ami. Ay, apay ngamin ay anapudot ti ulong. No kwarta ti makagapo. Agtrabaho ka ngamain. Saan aday ta agsadot-sadot ka? Into nawan kwarta, kalaban mo agraman ka balay mo. Kwarta mo, sasaon nyo nita. Saan ka di akasta ka iday? Napudot ti ulong no kasta a zero balance ka? Tangiwat yo ka din, nanang. Nakababain ka lagi ti karuba. Ang mga nunuton ta nga awanan ti kwarta. Ay, uray at apod numag. Anya ko matipagbainam. Apay ngay, di kay mo tun mangidasar iti kanag. Anya kalakit di matan lakay. Si kamatan ati manggao iti kanam. Na, kastakan ita. Saan na kon nga idasaran iti kanag? Kas na ko nakitayan. Anong samti aggao ta na banugak. Adamat tan naluto. Aggao ka laeng. Ay na, talaga pumudot ti ulog mo kastoy lang. No awang kwartam, agsapol ka iti pagtrabahuam. San aday ta iraman mo amin a tao iti aglawlaw mo? Nita, sumungbat pa ilang amin. Pudno ka day? Awanan ti inig ganam a kwarta, iso napudot man ang ti ulom? Saan man akong pumit idamdamagan bakit? Ay awan no kasta ka? Ang mga numalipatak nga asawa ka. Dagga po kasamit ti ayan da Peter na naikang. Wan, napan ko laeng sinarungkaran ti manugang ken apukaw. Kumusta mo ni Peter nana? Adda ka di pa iji balay da? Napudot nga rod ti ulo na itay simmang pa.
Naibos nga minin ti sweldo na nana. Sadot ana paramag. No dati kwarta na, ilibre na uray di na amaw. Ngam no awan ti kwarta na, ay apaw, napudo ti ulo na. Kastamat lang tinaibagakkan kwa na edi may dito'y balay nana. Narikat nga agpaisaw, ti maawanan iti kwarta nana. Di na ammo ti agtipid, kat sadot mo't ngaraw ngagtrabaho. Idi na minsan, at datin libre na iti arak kan merinda. Uray di na mo't amamaw nana. Jak mo't tinilapdan ta mga nuad dati may bagana. Kayat na ti agpasikat, ngam nay, isumot laang ti kakaasay kan agparikaot, itatapulos nga awanan ti kwartana. Mairaman pa yun ti kabalay na. Bayada kung ti utang ko, Mari Jonah. Nasayaat mo at tanalagip mo timay, Mari Ami. Itotal mon, Mari. Tanas kan nga agawid akmat la adagos. Tawan kadwa ti anak ko ijabalay. Awan mat nga rod nila kay ko. Humay ko lang bayadan ti utang ko. Kan alaag ti impaw it ni manang ko abayad tinateng ko, Mari. Ayun, Mari. At dati 5,000 nga impaw it na. Isupay ang may gatang iti masapsapol mi, Mari. Ayun, Mari. No kayat mo, mabalin mo't nga i-display ti dadumaan nateng mo dito iteresena. Sige, inton sumarunong agapit akmanan, Mari. Ala, mabiit lang ang ngarod, Mari. Ta itotal ko no mano ti utang mo. Awan ka di ti papanam italakay. Mas makita mo, saan ka nagpulis. No, kailangan kumakan ka. Sikapay lang ti makamo iti anak ta. Adalabi it papanak. Ay nawaw, sa dino ti papanam. Iti ayan damari saling. Kanya taramidom itayan damari saling. Mapan ko lang bayadan ti utang ko lakay. Nagawa ma, di kag pakarabi, tadamot tilakad ko inton madamdama. Aging ka di ita, napudot ti ulom lakay. Saludsudom lang amin. Ura madlaw, saludsudom latta. Usar mo man ta common sense mo. Kumusta ni pari Peter, Mari Amay? Ay kat ada ijabalay pare. Anyamat nga iti pakakumikuman na. Ay kat day tala agung unget ang awan ti makagapu pare. Aging ka kadita kat napudot ti ulo na, Mari. Ay wan, nalabas ti ugali day dya tao pare. Husto tinakunan ni nanang. No kastang awan kwarta na, kalaban na ti kabalay na. Agraman daddo matao iti aglawlaw na. Ay, sabali talaga na awan ti kwarta na may gaman na. Ay naku namon pare. Ngam no adamat kwarta na, apo, libre dito libre ijay. Uray saan na nga amaw, ilibre na latta, Mari. Naimbag ko nam ano nagagat nga agtrabaho, ngam saan mat. Inayabak idi na minsan, ano kayat na kat makitrabaho kada kami. Ngam awan ka no timod na ngagtrabaho. Wen tasadot kat nga rod pare. Ay, jak amo no anyamat ti adda iti kapanunutan ti asawa. Mangrugi tayo iti construction inton umay Alunes, pare Peter. No kayat mo Ay nawaw, narigat ay itang trabaho Amin na trabaho kat narigat, pare. Awan tinala ka. Ay, makitan to pare. Umay kakit day, pare. Tapno adda ti kadwami. Nadahak itimod ngagtrabaho, umayak. Ngam no awanak, kaya tasawon da ita, awan timod ko ngagtrabaho pare. Saan anasayat nga agsadot-sadot ka, pare? Sapay napudot ti ulom no kasta nga awan ti kwartam. Saan mayot pare? Si kajay klase ti tao akagura na amin ti tattaw iti aglawlaw na no kasta nga awan ti kwarta na. Uwanan pare. Friendly advice laang, pare Peter. Agbaliw ka. Sakbay pa'y ang mauman ni bakit mau. Awan na, no kasta. Sadot ka lang arod, na parang magkapay. No awan mo ti kwartam, kalaban mo ti kabalay mo. Naimbag abigat mo. Ame, bakit?
Ay, nawaw. Itaman pa saan napudot ti ulo na? Good morning, kunak. Di mo ka din hangag, bakit? Ay, ikwa, naimbag abigat mo lakay. Masapak arong marita. Sa dino ti papanam lakay. At ati trabaho mita, bakit? Sikapay lang ti makam mo dito balay, O sige, agan anad ka lakay. Dakon, pare nandeng. Agrobot tayo ka din. Nasapa ka launay man, pare Peter. Una ta, bilin mo mat, masapa kami nga umay, pare. Gimagat ka. Wan pare, ta narigat tagsarot sa daw. Narigat nga di kwarta. Kasta, pare. Agagit tayaw. Tanarigat nga agpaiso ti agsapol iti kwarta. Kang runaan iti amin, no adda ti kwarta, san akum komporme ti pangigasgastosan, pare. O sa rin kit di ti pagsayaatan ti pamilya. Nagyaman na kadagiti pamagbagam kanyak, pare. Awan day jay, pare. No sa nagapuking ka, amangan no aging gaita ka. Sa anak pa'y anak ka Amiris. Kumusta matan nila kay mo, Mari Ame? Saan mat una yan napudot ti ulo na, mare? Ay kat nasaya at amare. Nangag ko binagbagaan ni Manong Nanding idi nagsabat da dito'y Teresena. Aya? Wan mare, barang makaamiris matan Amangan no agbain kan kumpare na ananding mare. Isumat lagayam anasapa arimor idi agsapa, tadda ka no trabaho na. Nakangeg matgayam ka ni pare nanding. Wan mare, nila ang gayam kumpare na ananding tidenggen na. Barang aggagat matan amare, tapno saan na kan apagbalinan akalaban no kastang awan kwartana. Tangdang ko, ame, bakit? Ay nawaw, nasapa ka mat Peter lakay. Sakto lang, bakit? Kalaat matagim magat ti asawa ka. Bakit? Husto ni pare nandeng. Naskan nga aggagat tayo. Tapno saan nga agbalin aparikot ti kwarta. No kasta ka na yun, sa anak ton nga agparikot lakay. Manipod dita, aggagat akon. No at dati swildok, iyawat ko king kadagos. Narigat ti maawanan ni ti kwarta, bakit? Parikot mo amin aparikot dito'y lubong. Manipod ita, urnungam ti tangdan mo lakay. Saan aga putad da kwartam kat kumpormi matan ti pangigasgastusam. Kan agagat ka. No addamang pordiya kan ka, mapan ka adagos. Kasta taramidok, bakit? Pasensya ka na, no? Napudot ti ulok iti kalabas, bakit? Tinapatag, nakaamiris kan lakay. Saan nakmat siguro na pagbalinan akalaban no kasta nga awan kwartam lakay. Talaga saanan, bakit? Gaputa aggagat akon. Tapno saan tayo ang maawanan iti kwarta? Ay, nawaw! No awan ti kwartam, agsapul ka iti panggadam. Gagat ti kasapulan, tapno ti biag ket agprogreso. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.